Nyankopon ma wasumdue da. Oyafunu abakora nyame ma na sumdue. Mama akwaba wo friend me adwowa search name mesrel na wa subscribe to my channel. Nia notification bell also for more news. Ebusuafo ene sesi Ghana youth omani abrapapa. Bro omani abrini na ne NPP ba mo de free education. Ebi mu nua enye bi akọ, ebi mu cousin, ebi mu chese obia efie bi me benefit from free education. In the Ghana youth, you social media na so mo NPP ho dewra. It's not because of NPP from penifo no na katria kai. Aputa say NPP peni bi nto batwe cameras when me say we campaign ama no. No we win. Aputa. No, it's not about NPP from penifo. It is about Ghana. Because NPP pen e dwen Ghana ho. Ti na ye bre. Na omo kasa e wo social media na obi e kire say bigger quiz. Oden yakopon do betua oka na de akọ owu. What I want to actually na benya enome because of the reason about no matter papa ho de ruda. Ko di agrada na chi. E ko wiwe sika fiamanfo. O ma penda da mahama so de neighbor na obe wi aka asama o ise bigger question ye modern. Eni ni na ko sise mesiesie edu. E ko share his excellency. O ma penda da mahama e wa abroad no mu ye meeting say. One a creative art industry ni Asia. Mesiesie edu. Otumi hwe nyame ani nya kokuduru say Ghana for ye ne se ye jimiti nto aba mama penda da mahama no mbra no beto kase mo no mo ndidem nze ye ne na minsum o mu hunyamfo mu fi ye o ma waye pane ne ye se ne he ne ha ne mo boada se beto aba ma ndis na mo nya ka de na mo boa ene Ghana youth ya to mo anu egu o mo so ya asam keto akwa ne na ne obi sha bebo bigger case akwesi dia bedua ye ntie se de nsem no esi ekoi Ghana ayeden. Bigger quiz. Ayeden ama dabi. Oman ni mu ode pa. Na asumdue de asumdue na wo nyame emma wo bie because ukoda na etwene ma nkrofo tentan wo munya pade be fa wo so kwa agrada ho amene omu twa adwo Nyankopon ma wasumdue da oyafunu abakora nyame ma na asumdue because ewiase ya wo baaye wonye wadwene se wo bedi han ho adanse da wo hwese Nyankopon be mo asumdue because of wunti ebinum masabi last na meti TV ho obi ba nsa asai wo de wo pa asumdue ama wasetena anya sa sabi nyame nya kwase a unya asumdue na nya asumdue kina aban beba aban beko ho beko so akyerew because wo ani han ho adanse ba bi esum wo na wo locate Nyankopon ma wunya peace da ai me kwaku ye bo na America Ghana ba tan a mo hu aban we so mfaso mo apa ento aba mama hama na ade enche mo behu Akufo-Addo so mfaso Akufo-Addo ankobọ bosia ankoto dan e wo trasako ama manu mu bi ankotenem kobọ bosia de abeto aduane ama mo madi ama mo ma asua de ama mo ma ene mo ma anya daache ti mo hu no so mfaso Akufo-Addo akobọ bosia ne bone a waye ne se wabọ bosia de akoye Ghana akwan ti mo hu ne so mfaso Akufo-Addo bone a waye ne se okobọ bosia de to ambulance na enye empty e de abehwemo Akufo-Addo bone a waye ne se ogbo bosia de ko kra drones e de be save nipa life asante nkai eye no kre Akufo-Addo bone a waye no because oya achem Ghana batan a mo hu aba Ghana for mesemu ma na nyansa Ghanaians, you must be very vigilant. A teacher for year juma 9 hours in a day for 3 years. Emma John Dramani Mahama etua omo bosome miensa akatua. Mrs. say 9 hours a day a teachers for eye adwuma okurum ha. Sori anopa nonson no nwotwe no nkono no ndu du baako du mienu donko no mienu no miensa ansa na JHS a school for yapon any secondary school teachers no mu bi 9 hours in a day Mahama ma omo for 3 good years Emma Mahama twia omo
bosom miensa akatua ene mahama kuro ya se ukoye adwuma 2 hours ama na tua woka ama ofoforo so asan baye biem 24-hour economy. Sometimes yana mitimi busa me ho senti, are you serious as a country? Ghana. Yes, set na ho amankrofo we ya dada. Let me tell you one thing. 2016 ebra na mahama ato akuafo koko na onya sika entua akuafo ka. NDC for course hwiko ka kire omo se aban akwaji sika wo World Bank ama World Bank for assign asem we ya America ubusa obi a wo sahwinkurase bi a ombeka asem we ya kire memma medi atoro NDC for koka to sahwifo tirimu se aban no World Bank amani sika World Bank asan ase mahama asan Akufo-Addo mesan a wasori akwotena buruchiri. I bet you Mrs. Satam ebra MPP for course omo koye campaign na NDC fo atimi akodi tro a ente se a kire sahwifo ama na to omutiri moma yani na ho oman na akofo hyehye ya NDC san de ebekọ ya chimfie nwotwe no ai oya ade yefo no masan be hyehye Akufo-Addo upon free SHS yakoso nyina ukọ school so ahodo mu a education minister we he nyankopon hira mo STEM school a aban we esie dan uhu dan a as a university for na ebe yuso because of say your man da chinti aside the sa 2x4 Ghana for mesemu man nyansa. Ghanaians, you must be very vigilant. Makachiro mo say Kumawood actors na bibia ne ho aye different a omode bebre NDC party no because hwese obi abehwe obi ba free health SHS ama sabi oni bie ni na no wote fase bon ne batima benya privilege akoprempe ene through a scholarship wonya or UK your doctor na wo begina public camera da also say ye to abama wo ma wo ba aban mu ye fidi obre ye cars e ma ye twi one selfish interest wo nipa ba no because of say wo no ye wo benyanti empempem edaachi eni suade hunu enka fom there be into omu provoke akan no more. Meka akana me talking about Ashanti, Bono, Infante, Easton. Me pacho matemase. Sa nipa na woti dwomu no, wasam na wokan no, o meto aba emma nipa no. Na wabeto card watum. Na ne ba no free SHS no sa opportunity na omonya no wabetwam. There be enti actress na mode mo were ahye omumu no. Me say